Hello guys, part 3 na sad ta guys sa kubkub. Panguha na sad mi og alimasag ado sa dagat. So sabay ko ninyo guys kay nindot kini nga alimasag kanon guys. Tara. Salamat. Guys, attack na mi guys, attack na mi. Guys, ang mga hunter guys oh. Guys. Ang hunter guys kay si FPR og si Magnet. Guys, kasa guys. Siya. May danggit guys, tara guys na makita niyo guys. Guys. Bang. Siya, igot na dyan guys. Tara guys. Kupo-kupo eh. Galingi guys. Tara. Pantuwa na guys, pantuwa. Guys. Bang. Danggit guys. Sit. Titiw. Uy, naku yung tamakan guys. Tingnan natin guys. Tara guys, naku yung tamakan guys ha. Uy. Danggit ng guro ni guys. Danggit guys. Makan na guys. Ayo lagi na. Kena. Tara guys, dako guys. Batik yung panak ni dundak guys ki. Daot ki guys. Tara guys, kapal guys. Bang. Tuhog. Terang kuat pa guys, gamay pa kay guys. Guys, nanasad guys, isda guys. Katong alibang-bang nga isda guys. Ito guys. Apa kata sa? Pangtuwa guys, sari-sari lang guys ba alimasag og mga danggit guys. Guys, tara guys, dagan guys. Guys, dah. Lagi padagan siya guys oh. Guys, dak pa na. Ayun yung buhok. Ano? Siya. Go. Tama guys. Palubog sa sabaw guys. Gikit-kit eh. Duh, nagbunog-bunog ay. Siya. Patay lagi. Nangupot pa eh. Gabi. Guys, lambay guys. Awa guys. Lambay guys. Ko na lang sikupa. Napayo ko na danggit dito guys. Ingon si Magnet guys. Asa ka na ipatubang ko no. Lamian eh guys eh. Guys, nakakita kong tama guys. Awa guys. Tara guys. Akong sikupa na ni guys. Tara guys. Mulayat man guys. Kit-kit sa guys. Naku ko na danggit dito guys. Guys, lako kayong tama guys. Sikupa. Sikupa lang ko kay. Ay, patunom sa kan ispat. Tara. Lako kay guys. Pero kato ako nakita guys eh. Guys, kit ni Don Lax guys. Nabot ako guys. Palubog sa bo guys. Tawag atong pa guys oh. Guys. Tara ko guys. Don Lax. Gabi naglisod eh. Tatlo na guys. Inisod guys. Tara guys. Isda to guys. Kisi-kisi siya. Guys. Nana na siya guys. Ibutang na guys. Kinaimusod na tira guys. Per. Guys. Niloblob siya guys. Guys. Siya. Guys. Puti. Baka igo. Tara. Igo guys. Rompi guys. Tara pa guys. Guys na. Nagloblob siya guys. Nasigpo na guys. Sari-sari lang guys. Tara guys. Isda guys. Tara. Bagay sama guys. Nibagay ra sama guys. Lubog. Tara guys. So guys, lublob guys. Tara. Kuha pid guys. Dakwa guys eh. Kakuha na dyan si Don Black guys. Sige. Atay. Napid. Kuha guys oh. Dua kabuk. Isod na yun. Mga lakaw. Napid. Allah. Kabe. Masukol man. Dili kayo siya makita guys. Kay naglublob siya guys. Kay lapok man dyan guys. Napid guys. Kasag bang. Siya. Padong na may uli guys.
Naguna-una na si Dunlax ado sa ganguhan ako guys. Guys, kasag na sad guys, dako guys oh. Si Dunlax ang nagtira, piti usa. Asa pa jud? Apa jud kuno dito guys? Kan. Guys, tara guys. Guys, tara guys. Dumbay guys no. Guys, tirahan. Si Magnet ang nagtira. Guys. Gapagit. Nya kay ba? Napigid ko no itama guys. Tara akong gango guys ay. Isulod na imo kan. Pasok. Minsan ba? Pigi kinapigi kasag nilublo. Tara pa yun. Guys, tama guys. Asan tama? Tara. Nipilit sa bato guys. Tara. Dako ni guys. Asa ko na. Tara guys. Wa mo kita sa kasag guys no. Tara guys oh. Nagpilit guys. Natuyon sa kinason guys. Tsa. Daghana diri sa kasag guys eh. Guys, ulit na ta guys. Tangka guys oh. Tangko guys ay. Guys, tara. Sari lang guys. Tara guys, ulit na mi guys. Tara na guys, ulit na ta guys. Guys, ulit na mi guys. Kay kaabot na mo dito guys, kay amo ba nang lutoon guys. Mungko guys. Kung saan kanina mo pagluto guys, kina may mga danggit guys. So kung saan lang, tuwaon ba ni? O saan, lubian? Tara guys, so naabot na guys. So amo nang gipilian guys. Tara mo mga kuha guys ay. Tara guys, bat guys, ang tama guys. Guys, tara, muna mga kuha guys. Tara, alimasag og mga isda og kuan guys. Tara guys ha. Awa guys. Nagburot guys, balon guys. Balon. Tara guys oh. Lambay. Uy, maak buro ni guys. Sige na guys. Piliin niyo guys. Tara guys. Tara guys oh. Daghan kuan guys no. Daghan ka ng tama guys no. Munang tama guys, muna gitawag og octopus. Guys, lamay kinang tama guys kay patinaw na sa mata guys. Ang ay pinana ang uban. Pinana ang uban. Kamang guys. So tara guys, naluto na guys. Tara guys, lamay kay guys no. Ang alamnasag guys oh. Lamay kay guys. Mga isda sa guys oh. Lamay kay guys. Ang kuha na ni guys katong tama guys kay wala na mo gisagol guys kay di man sila mga na to guys kay mga allergy kaya to guys. Mga kuha man yun isda guys, mga hybrid kaya guys. Tara guys kay ang isda guys na ang alimasag og ang katong bat guys na gidagmay na guys. Guys, ang alimasag na guys. Tara guys. Among kuha guys, tulog ka po tayo guys. Ay kasag, ay isda og bat guys. Tara guys, mga na ta guys. Lami kang alimasag guys oh. Dagko kayo guys. Tambo kayo na guys. Lami kayo guys. Lami kayo guys. Tambo kayo. Ang galing. Galing guys, oh napakit guys oh. Napin guys. Ang bat guys. Dili ko yan. Oh.